Ya, ele sofa man malo Yesu Kiriso le tatu talipele. Fai on tatu aulia mai ni vai ngole aso. E o falo fatu ma fatalo fatu. Ya o la topo kalame ya o ampasa malo le tua e pe on ye ya stofi taitasi i vai aso taitasi. Le fatalo fatu ampasa malo le sofa man malo Yesu Kiriso. O fela se vai ngolo pena on mau mai tatu fa soa. Ia fatalo fatu la to ona ni va ngole le fiafi ia nei fa ngaloina ia ona tofe le tua o pena ona fa lono manua wa se manuia o Samoa ia o tu divai ile aso tayao male fiafi ina ia pena ona sao mauli ia faiva foi ia tamafa na o Samoa ia pe ona ia se tu inga la nei la langi mai se nei foi atunu o tatu au mawai ia fa malo ma fatalo fatu la topo kalame fatalo fatu fo I to asisina o tama matutua matina matutua ia lo faila wala to faiva o le pol fala maula mulina ia o faiva tama fa nau ia fo ia angaluenga fatino ia le tausinga la o ainga so se ngaluenga la pena ona ngapa tiai ma sa so pena ona fa malolosi ia ngaluenga ia ina ia pena ona mau se manuia ia o statu wainga a meisha ngaluenga le tua ia nei fa ngaluina foi ona fa talofa fa malo atu ia I tupulanga talvo tama matene fe lawa se vai pano lo mau mai tatu fe fa malo si o tatu pokalani ia me ai foi fa le nganga o ngamu tatu wa fa talofa atu ile swafa manu malo Yesu Kiriso ia malo so ifua malo le langi mama malo forta wata I fe au malanguenga nei va yaso ia mani foi va yaso mai lava le aso mafua si pa ia mai nei tula ia sa ta tonu lava sa iai mai Otineru ia o taftulinga fu ia Cristiano Tino Kiriso ia ele mo ia upu vele le ia te mita to te ftai ia fa fitau ia fa ftai le alofa maleanga le o le tua me fai no tai mai lo to se fu mai so le io fu iola o le tato fi avava ia e o le tano atu o le na o le screen male kema lo fa sanga mai ia fa pena ona ia te tonunga loto malenganga ia pena to mafuta mai ia if mauta malawa ia so se tonu fu pena ona to ngalu lo ia ma sa ili manuia ia wata singa se tatu ainga ia me se fonga venga le tua ia o nei la va ngala so nei umi tele se tala ia la wa mataleta to se talo faftai tele lava lo matua le lofa malanga leo lo fio le vai mato ye foi ni vai ngale fiafi mato pokalame tama I faftai tele lava Yesu Kiriso nganga pa ia lo mato feso so ansile tai mai ia le ola lo fa na lo mato tama ia meso nei po ia fa tau lava I lo lava malo lo mato tama mato tala no ma fetufa tufai le lofa malanga le lo fio lo mato tama le vai I lunga o lo fa na lo mato tama mato vala awatu ma fatang sia lo ngang pa ia e tai tolo ina ngai ngai lo fa na wa mese o lo watali pa pe fo ia lo fa na pina ona mai mo ma futa mai ne tu la le fiaf ia lo fa ungal me fa ngai lo mato tama ia mata o ngang pa ia o mato tom se yo lo na fa ina fo I lava vi inga I lumana o fio o te talo lea lo matua tua e alatu ia Yesu Kiriso lo matua li o matua pele vatasi o fio lo matua tua amen Hallelujah amen ia toi vatalo fatu Samoa ia me se foile sunga ia Pastor Mike ina ona ngalue mai foile tanto engineer e bale se foile o ia Colin ia lo pena ona tapuai mai le vanga le fiafi ia a tato iai foi fa so ia o le fi au la vol malo le tua pe ia nei tu la le fiafi te lo e se le tau foi le vai ngol fa so o le fa so ai o manatu malangona ia I upu foi le tua ia ngale o le tato iai foi le vai tau se fuanga ma le taimi ma le avano tu ina mai le tua ia o se taimi foi tate fi fa so atu e o tu fa mai ina pena ona fausia pe o tatou va ele upo le tua o le tapuluina le o tatou tangata o tonu mafafo ia o ke me fangeta ia o lava ta pena tatou fa na o le tua ia igana fio pa ia o le lava tatou te tala noa ia ma tatou fa so ia ile malo lava o le tua amen o le kingdom of God
e le lava si malo e fa tusa lia il malo le o le tatu tama e ye lava le malo la langi e fo le malo le pongsa o le malo la le pongsa ia e kele kako kele mo se mangia e kako le mo e fo se ala le le tatu te savali ai o le malo le pongsa o me pongsa lava e le ia me se me ka o se mala mala me o pipi ai tato mai lo tato tala noa ile malo le mala malamba po le malo le tua ia o e mai ai o nganu e mai le tala le o Yesu Keriso ia o mai foi a upenga fa upenga ini tato ia ai o le lava ia foi marco vana silo o le nganga pa ia lava le e fe so ani e te tato ma le tato savalinga ina tato taulai ma tato savali pia ia la leo o mana fata oto mai tato tama e se ta ua male ma te fia foi ta pisa ile malo le tua fe au le malo na o le tangia yo tato pia fa longo mai le po ile sa tani ma e manga vai ngata o tal no la fa na ile malo le tua o le malo le fai ona malu luina o le malo e ile mi otonu o le malo e ile manu malo o le malo fo le tua le se vai nga malo o le malo ato le fa dau mai le telo ministry ia ma au mai ai la man mio tangata lia pena ona ngalu lue nei fungali eli ia tato mawala no ia lo foi man malo si o tu na mai le tua ia fa ngai tato o tama fa na o ia po wata li ma fa fino tu ia o le la tato ia le tusi le mataio pe ona fa so foi inisio o ona ia o sunga foi fa fe ngai lava ia so tona ia o le lava tato te so atu le i fata otto malo le tua e se foi lona tau a tato so upu so fai upu o mani ia o te lea sina vai ngata ua tato te tala noai ia wase ai mo tato nei vai aso ai me se foi lo tato tu lata e foi fai ungo nei vai aso amen ia ele la fata lo fatu ia wa fa felo atu nisio tato pa anga pena ona maua mai nei po kalamia ma lo lava lo sa ma lo lava tau o te le lopo fese be ngai ke mafuka mai ai po ko le vao po kai for sai ngai omi fai lo celula e po lo telefoni vo ngai kai ngal filiki fai lunga oso i fole message ia ole un kau kiengo o teke fa teknologi ngai vai kai e fa taile tua ia o lo tato mawala ndo lunga le tu leo penga fa fai lani tato te fa so ai le lofa ia mala malama e tu salvan malo le tua pe ona ai amen ole tusila tatu fa so ni iluranga le fiafi ole matai o e luas fulu ya alon fa e mua se fangata mai le se fulu maliono e meta tono tasi le o fata oto wa tatu masani e tatu fa tau yai e fa mese tasi o sunga fa fenga ile upulo le masani me awoni a velo fa tau le mautus pa ia ile tus pa ia la vai me awole a ver se masani se metu langa fele me wa ele to yango yai awoni a vele mau kai fa inga le o se mau le mana e tauloto ina tauloko mai laka usanga o mai kausanga mai kauloko a fai lo se tu langa fele ke masani mai pe ki fi kala mo yai ia pe o ka ko le o ka uma ka kalai ai lo yai se tu ai lo loto o le a se fi au lo va pena ona fata oto mai ile vaenga le ina ia wi nei tato mata pe nei tato fa na wole tu amen ia le fa upula mo la te fia fa tawina fa pe awa e tusa le malo le tua ia por malo la male tasi mtai na lo se tautala manisi o fa na venga o se amatanga nga le fa upula por ta upula luas fulu ai tau ona auto e fa pipi ia tu ile missiona for your neighbor kala policy KA ministry ya oreka ko mission statement or to reach out to the four corners of the world or to preach the gospel of the King Jesus Christ and his kingdom and to extend the message of the kingdom ole ta la ya tu le ole fi awal malo le tu inga lo lang ya ma fa ali atu lo na malo le ta tu pisa ne vai ta o soi fo amen ia me se foi o le vision statement le idea lofa ia o le light ia ma le life o le tatou galuega le faatino le taimi nei o tatou te oe faapupula atu le malama tatou te faapupula atu le alofa faapupula atu ini e maua le agaga opuna o iai le lalolagi ma iai le lalolagi o le pogisa e au mai totonu o le lii o le ua uma tapenaiga le atua
ina ia lave ingai lonanga. Amen. Wa tatu vava ai le vai tau soifuanga. Wa tele ona lama tia olo soifua. Ia o se uso, o se tuafine, o se tama, o se tina. I mai leo le li lo langi. I mea sua mali o ni lo langi. Alfesini. O fea o iai o tangata lo vau o whaunga ina ele atua. Amen. O fea o iai o uso, o fea o iai tuafine, o fea Amen. Ai whaunga ina ne platform. E whaatinom whaawala tuai le fe awal malo le tua. Ia o atu le isi o so tangata. Amen. To reach out. Amen. To extend the message of the kingdom. To preach the gospel of Jesus Christ and his message. Hallelujah. Ole ua mafuna o atu le vaenga le. Ona o leo tato iei teimi o whangata. Amen. Teimi o pupunga. Teimi o pena ona fesoa inga. Ia mafutanga. Ai masya fuyo tono e kalesia. Hallelujah. Pero whamaitu siya ngaluenga mtau mwambuana whaipo evan. Ile teimi o tato mai il whatari tali ile maua leo le mana. Amen. Elo le maua le mana tato nofo yana ia lea. Au le ngalua ina ma le maua ina le mana le ngakpa ia o le tua. Tato tio e fai tato mamuri mau. Amen. Fai tato mamuri mau. Amen. Langa o le umuri mau ile upo le tua e fao lai nai isi uso atamata. Amen. Ia peoto e whapia tulal tato misiona le mission statements and mission folika ko vision statements o le love, light and life. Amen. O tato mta upula le sau le tusi matailo mta upo e luas fulu. Ia ono fai ua mua se whangata marisifulu sa mua a mua sau taimi ia ona faitau ne lea te lea ia sona vaenga o lo tau mai ai pena fai atu aoni a vea ma se mta upo masani lau faitau wa tato mafaufau lo upo o le masani ia o tato le ano iai a tato faitau matu ina ai o tato loto ile tato la vea tato ma penga o se mea whainga luenga ile au ina maile o le nganga pa i o le tua e wha wana tuaina fe au iona tangata lana whanau o ila tato te whaatino ai le vaenga. Amen. E toru lawa ni mea te fia tala noa i el nei vaenga o le fiafi. Amen. Mai le mta upu le luas mata i luas fulu. Mai le whaimua mua si whangata mai le si fulu mai ono. O le mea mua te fia tala noa i o le taimi. O le taimi. Ia ma le vaenga lunga lua o le tangata whainga luenga. Ia ma le vaenga munbuli o le tau i lea mai le atua. Amen. O le mafua anga ma le ala te tau wa whiai vaenga i tonu. Ona o le anga lua e mai lava le keimi ngei le nganga o le atua e meise o ana au na wapena ona sa ili ma vava ai mai pea ili upo le atua ina ia ta la ia tu perfe au le malo le atua e meise ina ia whaola ina ia nganga o tangata. Morona malo pea tato whaitau ila matanga. Ile ala usu le matai ile etara noa i whainga luenga. O le keimi o lea le usu ai, keimi o le maa ngai ia pe aku umai kako vai keimi. Le keimi o le maa ngai ia kako moa le keimi nga. O le koi maa ngai ma whangwhanga lau ia afu keimi nga e pe awa pea. O le keimi o lea le usu ai. Langa o le matai le ona tau vina, le whaatau ia Yesu, whaatau i le tua. Ia o tangata whainga luenga, whainga whapea atu, o le whaatau mi e tātou. Amen. O lea wakako au mai i le vaenga lea. Fo mai awa e tusa le malo o le langi. Ma le tasi matai na ala usu atu e tautala manise e whainga luenga. I lona tau vine a e tau i atu. Amen. O ila o makanga o whaasua po tatu ai ngani afiafi. I le tulang o le vaenga mua o le kaimi. O le mea mua lava, ngā la usu. Amen. Ngā la usu le matai. Ba o le so mai me ua mawai tu lai tolu. Ai wa koe karangoa maua kui se o vaenga. O lai tutu solo il makeki po le marketplace le English version. Ia o le tuspa i wasa moe mai lai tutu solo il malai e leño la ko me faya. E o ile tau mai ei le ngaluenga le tua ia e meise foi. O le tala noa whaafata oto a Yesu Keriso tua. So se teime tala noa il fata oto o se mea o lai fata tau i ai le tau talanga Yesu. Ina ia whapena o na sa ili e tangata ngalua ma sa ili e tangata whele le sue. Ina ia maua le whina ngalo monia le tua. Pese aso na le loto o yati e tatou temi nei. Lela ia la usua ia le matai
ia le ona to vini o tala lo manisi o fia fenga luenga le tono lan to vini ia ava mai o ma vai tu lai to ka wala ia po se kai vero le ngol va veau ia ma vai lo tu lai to ia po se ka mo se me se fulu o ngai fa solo mai ma vai tu lai to ia o lisi kai minga ka o mai o tu tonu le la mo kai mo le tonu lisi ku la ngai ka o mai ai o ke fma fu ka mo ku i le ngalu wenga o le matai le o le tovile ele nofo o le aso a toa le fai ngalu wenga le o le kaimi o le whaata ua le taimi e tātou temini aua kako ke wha mai maua amen aua tātou te wha mai maua langa a kako wa ai le whakaakianga mai le whata o to lea peona wholasia mai Yesu Keriso ina ia i loa ai e tātou le mea lilo le malo le tua le tam whai Yesu e whaali mai e tātou ma kwa le fesile whanga le ala usole ang whai Yesu whama Yesu siale me te feta lai Yesu se kei me ke wheka lai e te tala noa mai ai le whata oto a whafonga le tali Yesu whamai ina ia i loa ai e outou ai awane ia i lato il whapupunga la uia pe aku me ka ika ia mai ia ole o tou nei whatau e le whakau i uso ole lato le whatau le tala noa Yesu whatau la ui o utaia whakau i kankare le ngale muli a Yesu e le fia kalia nga o onga e siale mea lai muli a Yesu ai e mafua o nga wha i loa Yesu yonga uso inga e loa ai le mea lilo le malo o rontama e pela o nga fofola ma Yesu le mta upu e lua se fulu lea le taimi o le ala usu ai le matai ono lana to vini e se le mata ngofie pe atatu vavai atu ai e le fai ngofie ma kua so ska ngaka lava e ongo se whako anga e ala usu lava le kai au ia uma fosinga rea ko i fo i mau afi amen a le mea le fia mamoli atu le vaianga le fia fia mtatu whaasoa whanau le atua e mesi o tatu pokarai me sa molo ma futa mai foi le taimi o lo vapena ona whao ngai nai le ngaluenga le matai le ongo le tō vini e le fai mi mau se koni e se e tu la e le si tu la e tu la e le si tu la e sia inga ia mau le tangata fainga ruenga e sau e ngalua e to tono lana to vini amen pela o leo so lo fita no le vanga no dua i le tangata fainga ruenga because we are laborers amen we are laborers for the kingdom of God o tato o tangata fainga ruenga fa fero tato i lo tangata ia pena ona au mai Yesu ia pole pole ona to vini e mai fainga ruenga to tono i langa to vini ele itala no se si pe fa pe mai Yesu pole ona to vini e alu tangata e isa ngava amen e alu tangata o lai mo lunga se failonga e me latu le matai le ona to vini ele o kangaka ele le ki mawanga lunga malai po ko ma le marketplace po le seno fuanga la tu fo ele nge la ko me o faia ngale ku solo ama ko fo ele nge la ko me faia e va ai le respondo tangata ino faia tu le ona to vini pe aku me ka ko o mai nga lu le to vini ele se ka failo ofisi ngale talia le vala au o mai lo ya foi e nga lu e to vini la se ata lo tato vala va ai tu i amen o la se ata fa tatia o lo ta o mai i le tato fa so ni va ngale fiafi amen e va ai le tua tangata o lo ava noa amen e va ai le tua i le tangata o lo fa ava noa lo na taimi e fia ngalue por fa pertania vele God is not looking for ability but he is looking for the availability amen o tangata o laiva noa o lai fia mose o lai fia mose se ngaluenga e ngalue wai fa inga ingi yonga mangaku ma yonga langona nga kaimi ile kuwa ko kaka yonga ko vinga mai sawe ngalue o lai fia so nyo kanga ka fenga ro ka pio ka vai kaimi ngai o lai ka sa ilinga ka fenga ro ia e kau ka sen ma kau fele fa alawi lor kampangi ia le numero kampangi o le address e va ko ile so ngai haya ni kanga ka e mai e fenga ro o lai kele la va mo kampangi la fia nga fia mo se kaka la fia fenga ro ngai ai ile kaimi ngai aka ku aku le ile fata oton folosia Yesu
mai ngasi sila tua ia le ona le matai e ona to vini o lai ai le o itang e na to lo no solo ia mai na to lo pena ona ia to tono le marketplaces on English version for mai kam o mai e ngalu doe i lo to vini ele ai se so che ko mo fa pe ko fa kali pele ai ngale vala au tua talia vala au tua ngalue lo e fa pena se la mona mo tato fa soa il nei vai ngale fiafi. God is not looking for the ability, but he is looking for the availability. O le tangata avanoa. Amen. Ke lo mo ka e fa avanoa ina lona loto, e fa avanoa ina lona tangata e folele mole tua e fa atino ai nga luenga. Amen. E fa ngai le tua. Amen. La o le ka le yo o ile vai nga mulmuli o le tauni. Ai pe fa mamafa so tala noa ile tangata fenga luenga. O tātou o mea whaingaruenga le atua. Amen. O ia au maia ia vaenga umalawa si o mangu malfofuanga e nefunga ele. E tausia e tātou kako kau si mea le atua. Amen. E mai whalele poto le atua e tātou. Tātou te whaatino ai le ngaruenga peona iai. Amen. E leo le toi ngā tangata fuilele e va ai mai loa kaka. Ma kua fuile ngi vai kaimi. Ma system o le maa loa ngi vai kaimi. Amen. Ua nao se whaaso atu. E vava ai le tangata e maua lunga tūlanga. E va ai mo le tangata e le leo ma credit. E va ai mo le tangata e poto le mawhauwhau. Ai ke loa, e sa ili mai le tua le tangata o loo whaavanoa ina lona loto. E ngā lua e mō lana ngā luenga. O lale tō vine le tangata uma i le tuse whata oto lea. E mwhaino whai atu o le tō vine o whatu saini le mālo le atua. Amen. O a manuia e mō mai tono le mālo le atua. Ke loa oi, pule oi. Amen. Ale fau mo soloi o le nofo ali ilu mo le tua. Le sosia o le tamau a ingo manuia o le tua. Le fia sa saa me le tangata. Ai peita. E ile kei me kapungi e ka kore whaikua. Amen. Fia fio tausanga o pena o na yeile fata oto le Yesu. Ai aka kou whaikau iai. Ke le isi o onga mo i tātou. E le tū wha le nganga. Amen. E ile kei me o le launga ai. Ia sunga i whawhea ngainga. Ia o profeta i o fa evangelia o la to missionary o le launga ina le upo le malo le tua i le aso ma le aso i le taiao ma le taiao la e ile kei me tātou te tapungi il whaikoa e kasi le me ese le dangerous o le tangata o le wheel o le tangata o le wheels of the man. Amen. Langa e against le wheel o le tangata ma le wheel o le atua. Le lai kele nga fia whaofi, ma whaataritara noa, ma whaasoa atu le whia o le maro le atua. Ina ia talia le tangata, nanga e iei le manuia le fia avatu le atua e peitai, e ile kei me kapungi e tātou le whaitua. Aisia, lango whai lava tātou whiwhilinga. Amen. E whai lava e tātou whiwhilinga. Amen. E i fwoi le langona manatu i le tātou whaasoa ni vaenga le fiafi. Aoni e whapeo tātou mō lunga tātou langa. E ma avema me tātou te muso e talia le vala au le tue tono tātou loto. Pe aka ko fika ina whaitau le whiopa i le tue le whata oto le ma tau koe lua sifule long whai mua se whangata ma sifule ma le ono. I le keimi o la o inga kau i le ona le tovine. Ia i la tau sa tangata whinga renga. Amen. Nanga le whata tau le tusi nei. Ia e pia so mai le mtau ko sfulu maliva ngai sa wai e se fa le mani na fa le ka ia fa kau ko fa me e mo ku isi o le marketplace po le manai ia nga mai le fa ngoreng o le nga mo nga ia o isi nga mau ko se vai kai mo le kolu ia o mai nga lue ia e poi fo o la esa iliale makai o ngal ko vingi i ka nga o le fi mai e nga lue mo lan ko vingi aku mai ka ko so le boleva mai ia la va nga ne ka ko roi el fale o povo le aso ele spiritual side por spiritual speaking or spiritual sharing in give ngala fiafi ele o malo lo le nganga o le tua ina ia wai e ele malo le o le pongsa por malo sa ka o le kam foi e fa ngaka ko el se me makangala o le ka ko le au nangia to o afenga venga le tua ile fe au malo le tua o mai talia Yesu e fai mali fa o le to langa ai mulmuliane ua ele o le se kai mi ko e
e whaatino ai lenga luenga onga watu wai watu wai ona toi fesili ane lea ana iloa anga iloa ya le au malepo o vala au ma whaasoa ma au nangi atu o le whaia o ngaina o le lau ngaina ia o le upo le malo le atua ina ia talia le tangata le lefo le vala au le atua amen aone i tatou whaatalinga tuli e tatou le au nangi atu ia o se whaasoa ia o le tala ia tu le alfea o le malo le atua amen aone i feu i lo talinga amen aone i musu alo whaalongo le fea o le malo le atua langa e se tāua le vaenga le o lo tatou talo ai tatou whaasoa i le nei vaenga le feafi e whaatatau i le malo le atua amen vai a matala mei e tusa le malo le langi ma le tasi mtai na la usu atu e tautala manisi e whenga luenga e mana umia oe maa o tangata whenga luenga le malo le atua amen e leila wase si mea ngasau ile li o ngila langa sau e wha umakia sau e wha sese e sau e wha sioki au Yesu ke riso sau ni ia maua i tātou leola ma maua atile i lava wha maile mauna le Yohana mo fa pasuma lo le fa peretania mai but as many as received him to them he gave the right to become a children of God those who believe in him vaila matanga le fa ipu le me but as many has received him ele ta o ma se nampa ele ka o ma se nampa le maula mai a o la to watalia oia ma fa tua i lona suafa e avena tau whanau ale tu amen o tatou taimi nei uso tau whawhine ta mama tina o tatou awanoa le nei amen langa o le ka kio o keimi munmule e tau iai le e onga le tō vine iai la tau sa ngā lului amen e whaafonga la o le vanga munmule la tatou o toi tatou whaasoa ile tau ia le o le tangata e ngā lue ma le whaamauni ma malu na noto e whainga luenga toe ele fa tusa gielo na fenga luenga ilisio na uso tangata fenga luenga la mena tupu le vanga mule le tatu fa ma lo sima tatu fa so il ne vanga le fiafi il kemi lo vala au fa kule le ona to vile la au mai vala au tanta fa mai va ko se fa kule ko ai mo to tongi le nga muli mai amen o ka ungo kupe la i ngai vai kemi Roma ai le pula le tupelo te nari ia o le si foi kupe ngai sa ko spa io se ke ia o tatou la vai taimi o si spek ia lo ka ko mai kemi ia o kala amen ia lo ka fa ngi si lo ka ko lo ko ngi si la po fe fa tu no moi ia o le tala lo ka mo kemi ye ai o le ma fono wa fe tu ne va le fe fi o le keime kau i ele tamata whainga ronga e tusa ma lana ngā lua i le wala wina le ona tōbi amen au le au ngā i o tātou whaasoni e vanga le fiafi e leo le amatanga au le whai unga amen o le ngā luenga tātou te whaatino ina e le kau i mai laurangi wa a tau i mai laurangi i e tātou e kele me o le kako e whailonga fesili ia malisi kai me o me tato mafofo ko ma e o pula e ala na foi pe o ris kai kai vere e sa ko nga ko kongi venga le sa pe wa ele mele vai nga le kupelo misi fasili ale fa peso me ia no se fanga renga mai ala so ko ia a ko lo vai aso ele misi sa so fanga lo sa le a ko le lo kongi ia no sa ala ia le si foi ia ko inga foi le si mako fai ku mai ia o kala fa mo mai ia o amaka nga o mare ka usanga o le ia na ko ia o mai diska usanga o amaka o rifo la ko ia walo lo le ia fa nga renga fa ila pu mai pos si ano o ke va kwa ele misi so fa nga renga ko renga va ko ele o fe ka wila o pele o mai ia fe ka lo marcar el polo mai why you little my pay why you little my pay karan pulva mai you little my pay because you little your work amen e ga va pegar se la mo ngi fef ile muy o la to sa mo ke mo va ko ngi
ile matai onga lan ko vingi fa mai ele fia ila tona sala ku ngalu lue mai ale amakanga le kaya ale ko kusal mako ko ngi mala va ngale muli mai. Amen. Pero ila pe refer nga ile chapter le mta ko full mai mai e muli e mo le muli e muli le mo o bela ila va ko se fa soa o se fa malosi o se fa manatu e tato ile tato ngal wenga e fai ile fai se leva i tono e kalesia. Amen. Ile tangata fa ngal wenga na vai. Amen. E po fa mai lava oe ko se full ka usanga ka unga me o leva e fa olainga sa e ngalua i tono ngal wenga fa oltanga ai yai lava yati oilia mio nga ke fa kusa e ke ola fa tostusa mo lo ngalue e ke e lo ura mona fele le hanga lo loto. Amen. Le lo loto e ke ilisha uso tangata ilisha uso fa ngal wenga ile tu fa le nganga lava ia pe akaku fa ikau le fata oto Yesu le mata ile lo sulo le mo fa ngata mo sfuma le ono ile ke mi lo amaka nga kau ye tangata fa ngal wenga e tutusa te nare kasi nga ave kaka mun mai male te nare nga te nare tasi nga ave tanga sa mua mai o le mela o tupu le vanga sa mua mai wa maka ngo mui. Amen. Wa maka ngo fai le matai ele fea ele fea ye na to nga kusal mako ko sa fa pe ai e kelengi o mako kupe mawa o mako le sa mo pe tato vava ai ile tato fata auto le pena tu ina mai ai kele yo se o ngali ile tato tushi nei male me lilo le malo le tu pena ona fata tia mo fola me tato ne venga le fiafi awange i fuolo ngaluenga polo fainga luenga ile si uso tangata o pena ona sa ke loi mai le ese mo le mata mo fios tangata fa ko fa o le ngafi ai sa fa o ngai ne tono ngaluenga le to ngalue malos na lo le tangata wa le mo tono fa o tanga ai lava le amio mal la mona lava le fa le tangata e va ai po ai le tangata lai muli mai nga pile fa ka va ai langa au nanga a malo le tua le wo fola mai il tato tusine awoni fa pena tato. Amen. A fai wasa ili mai le tua ye la to wo o avanoa e fa pena fo no yese la mona nei tu la le fefi awoni i fa tusa ino le tato foi fenga wenga. Amen. Aya a ve tato matangata ngalulu e fa tasi pe fa ko asawali susu tangata fa ko afa ola inga ngafi la tu tono se area po se community o se society o lo yese environment e felele o lo tupu ai le la aulia e fua mai ke lo e atili ai ona mafalali nana au ma pe fua atili mai fo ni si fua e vava ai fo tanta fenga luenga male e ona le tovine e akili fo nga fa popo mai man wio o tato. Amen. O se fe au mo tato ni venga le fiafi. Amen. O tato o tangata whainga renga o ipu filifili o le malo le tu tato te o e wha ola tato te to e filile e ngalu lue mua nganga o leilu loa a wafo isi ngangu o wha vai i o tato taimi nei tato wawa aili si o manga ne vai tau se fuanga o tele mau wha mai tele la upule lola se toro wha funga Samoa o tele ia tutono a inga filile o fe misa. Amen. Alo i mea le kauna misa ai. Amen. O e foi tono e kalesia o tono lotu ua mata ona felele ua o tusi lima lesi ao lesi usu atamata ao fesili o lea tatu ngaluanga te tau ona fai. Amen. Famari fa upunga le fai muli la fa posuma le ono ia le fetalainga po le ona tovini famai ele pule e ao e ona mea e pule ale atua i ona manuia e foa i mai tangata. Amen. Au foi tato te taua nau au kam fai ka kawa ngau mai manguia o le tuane o ka ko maluenga fai ngalue au fe mai el taui o lunga. Amen. O le langi au ina mai ele manguia tangata ele o le laula wa au mai ele langi manguia tangata ele ma fai ona fa mali e nai le nganga ele ma fai ona fa mali e nai le loto ele ma fai ona fa pena ona ato ai le mana o tangata ai ke lole manue au mai ele tua ilona malo
e wha ato ai nai se mea lea leo ato ai tato. Amen. E a mai fo ele tua lona manuia. E le mai afa. Amen. E a mai fo ele tua lona manuia tangata. Ele a mai ngā se vai ngā mea. Amen. E wha manuia i le tua le tangata i lana ngā lua e wha maoni. Amen. E wha manuia le tua pe tauia le tua le tangata i tusa malana ngā lua i tutongo le tovine. Amen. O whea lava se e whata whai taulanga a o se tovine o pe na on tātou ngā lulu iei ia ave ese iei tātou lea nganga lea o le whirele o le ola wha tusa. Amen. O le ola whai o aia mua mai a oia muli mai e vai le tauine na tau iei le ona tovine le ila ka tole ne sa muli mai tonu ngana e tusa ma tangata ia ma te na vetas e fa pena foi e la to sa mo mai e one e no tato manatu tato le mona fa pena fa pe o kaka fa ko fa ola ngai mai o nga avele ko finga. Amen. O tato te nau i to finga. Amen. O no tato te nau felele ia wa ai me tangata o le o kaka fa wa inga ma le ko nga kula vele vai mai o ka oi e ke makau kia. Amen. Ai ia tatu a vei tatu matangata e whakaikani manui o le tua e saua le tua i nona lava taimu. Amen. E sau lava le tua i nona lava taimu. Amen. Ma le o le whaamalosi e tatu pēna i elitu sa Isaia ia no whaipoe ono mtau poe ono whaipoe walumi au ina tua. Amen. Ia au ina tua. Hallelujah. Samuaila tunu pele mai se foi tato mafutanga i le nei foi vai ngole o le afiafi ia tato le ngangol na lue ma fa mau. Amen. Fa manolo loto na lue mo le malo le tua. Amen. E leila se si mesi na lo fa mau la loino tato loto ia ma bala au mai le tua i fa mai no tangata o le mea fainga renga wa wina mai le tua le nei funga ele e fa nga yo ia na ma ana fofoanga ai meise o mea lava o nila rangi ine pena ona tatou tausi ai e toi fo i ali inga i mo le tua o le vaenga mulmule o te fia fa asoa tu ia te oe usum te whawhina e meise o tatou fa a inga le vaenga le fiafi o le tau via leo tangata inga lue ma le wha maon paula vanga me tau i me le tua le wha maon aisia langa le wha maoni e mawhai ona si ti ai lo tūlanga. Amen. O le wha maoni inga lue ina mai le ngampa ia e whelele inga lue ina o tono tātou loto o le wha supernatural na o le malo le tua i le si o manga ma le environment o lo i tātou o le wha maoni lava le metau le e o whia tea e se a onga foi mo o foi mala uia sawalinga e ina yo pena ona o tu mau ai ma o ina ilo ma fau ma o ta mo e pe yalo le malo le tu. Amen. Ina ia va pena ona o tu fatu li se o se tangata ma o se tua fine o lo ainga ia va pena ona tato iai i tu tonu o le li o leo le malo le tu o le fata oto me Yesu Keriso mo ona o so e fa pena foi se fata oto mo i tato ina ia tato sa ili ma su le mea lindo le malo le tua leo tu ina mai mo i tato. Amen. O oe ma u ave fe au le malo le tua awa te toi whaatari. Amen. Awa se ia feo ona whaatua e talia leo le wala au. Hallelujah. Ai le taimi nei. Hallelujah. O e inisi ministry of pena ona whaasoa tua le malo le tua ma le malamlama a o le whaolatanga le sa tau o Yesu Keriso. O umano tutongi e Yesu le tātou tongi ola. Amen. Ai a tātou le taimi nei. O le aso tātou maruenga whai. Amen. O le ase tātou wa o onga a se a onga e mau mai le tusi o tātou whaasoa i nei vanga le fiafi o le teimi ni o oi. Amen. O le teimi fui ni o au awa tātou te whaatai. Amen. E lei loa se silona minute po se kone fo ai ia tātou wo le malo le tua wo umale assignments wo tu ina mai tātou e whaatinu e ni hama o le tō vine male fata faitau langa o lo tātou ngalu lue. Amen. Tātou wha amanu rosi. Aoni o tātou wha vei mai. Amen.
talia le vala au Yesu Kristo tupala talu amen usum tu fa fino fese me lo e mafuta mai ai ma se vai panolo ma o ma eta tu fa so e ta o le mole tua you are so special amen na fa wina o le fa tu so le tua amen I will never on a tafia tala me le tua na manuia ona wala yati o e fa ngai nei lo na tali e fa ngai nei lo na fa fina peita o le lava ta puneta to le fa to amen ia fa ava no ina ia le leilo fa longo ia le leilo fa longo tele me o tatu fa longo ne vai tau se fuanga o tala mai ima o tala vavau o tala e le tu po se fa tu tangata na le femisa e male fe lotto ai a tatu fa longo si fonga o le tu ke lo e maluia le se au mai ngai lo na nganga pa o le pawa ma wan mata tiena o le mana o le tu langa o ke kau kala ku lu mal kema le a o le nganga o le tu le fai o no o to le fe a ele ma fai nga o to la ngona a mi fai o to fa longo mai lo leo ele ma fai o to la ngona pe au no ma le nganga pa i o le tu amen o le mata tiena o le nganga pa i o le tu e fa o sofia i tatou e ngalu lue mo lona ma lona fe a amen au ne fa atali se e la vea au ke fa kali o popo ngati ati oi au te fa atali se e mai tinga ina fa ko e kalia le vala taimi ndio tatou tu pula tarvo amen po wai la se se ro pena ona mafuta mai ile tatou fa so ni e fefi o le sa ili le ma lo le tu amen o le talia le vala au tatou vava ai tangata sai tu solo le malai ma sa nofo solo me ele mi o la ko me o fai o mai ngalu ale tau ina tau ye ele ona to vini e tofu lava tangata manante na vetasi la se fe au e tau mai mutato o le fa maoni ma o le tu lava le e ona manuia na te tau ia o tatu tangata le malo le tu le o mata pe no mutato amen tina keriso sa mola tinu pele wa na o se tu lalo ma se fa so atu la o topo kalame o ampasol malo le tu e fa pena on ho o atu ia tatou fa'awa wina le pasi inga le o le fu'a o le manu malo amen ia li ele tua tatou fa'asoa foi ia nei vanga le fiafi ia tatou le fa'auma i le tatou fa'asoa ai o le lamona ma le manatu au tu la o le tatou vanga le nei fiafi ia sotofi ia tatou iloa lea talia le bala'au le leilo tatou fa'alogo ia ma'auina atu tatou e fa'aunga mo lana galuega amen ia ale fa umalia se tatou fa so ni va le fiafi o te fiafi atu lava ia ma o fa talo fa atu mo fa filo atu nisi o tatou pa anga pina ona mafuta mai ni va le fiafi ia ma ale fa umalia tatou fa so ia fa talo fa atu mo fa filo atu e ma to fa le nganga foi ia pasta ti la le ia me fa to ia vai loa ia le tamafo ia le atinu malo fo le uso fe ati peni ia sunga ia sivanila talili faftai le mafuta mai lo sunga le fengaina ma se vato fini a fuilima ia sunga fengaina ia famanu tu tanga le vau ia le uso ia titia leone fausa inai Melbourne Australia faftai lava le mafuta mai ia le sunga fefau ia Eric tu fasina ia o le tu fini ia ula faleni ia so to go foi faftai le mafuta mai ia le uso ona fo ia ofisa fa tai official ma futa mai ia le uso le wa o ia title fau ia ole ia mo le to fine ia vi ma le uso fo ia PJ na ma futa na Melbourne fa tai la uso le ma futa mai fa to ia sa poeta fa tai fa to le talo mai ia so le o ia mo ia Scanlan le uso le ia hano le tupe siloto ia le tu fine po le fine ia Rose Atin taftai le mafuta mai sunga le format sunga luka pisone le mafuta mai ia aiwo keleng yo kuka o kapinga inga ia venga le fiafi ia ole ia manisi la tato o uso pena ona mafuta mai le fiafi mai se foi le sunga le ia to fai misa po le sunga le ia fa bauma fa tai le uso le mafuta mai le venga le fiafi
ia me se fole usu ia hiramo whaftai lava usu le mafuta mai ia o tātou pokalame na whaasoa sia ma watu nisi o tātou whaasoa le vanga le fiafi ina ia tātou maua pia le tau longo amen o le whafangu mai lea o tātou tangata e le nganga pa ia o le whafangu mai lea o tātou tangata e le nganga pa ia ina ia whafangu i fo i lesi tangata amen na o le ala watau te momoe i le tūtino nei a ua lewa o fia whaonga i le yo ina character o le ala tanu mia i te tonu ia pe ona iai nei vai ngale fiafi ma le whata oto ia ua wina mai ma tātou whaasoa ia i le vai ngale fiafi ini o tātou i loa talia le upu whaalongo na upu ia ma whaatino na upu amen wa o taimi munmuli e tau i mea le atua ia lo tātou ngaluenga ma tātou fuilele ia i taimi o le ngalua le tangata o maua le malosi amen manua le tātou maua le amanoa manu o au amen e tātou fuilele whaamalolosi o tātou ngaluenga au o tātou whaavaibai ia o ai lau nisi o pena o na hita atu ati oi ma whaifai atu ati oi whaamalosi ai pe iai whaamanuia iai tatalo iai amen e ngalue ale angangapa ia te fo i mea tātou tono le aingo le atua le tingariso o i tātou lava uatasi le mo le atua ia o le tātou whaamalosi na le iwa ngale fiafi ia whaamangalo me fo si leo ia a o se whaasoa ua le ato atoa e niewa le fiafi ia e mātu malutuna ia malafo inua i nai se upu o le tautamali fo i lo whaafoanga Samoa uso mtu whaafine ia o fese mea o lopena ona tātou whelele mafuta mai ai mai mafuta mai ia tātou lawa nai le mo le atua tātou ngalue whaatasi whaamalolosi ia o whaasona ni vanga le fiafi ia whamangalo mai se leo whamangalo se au auna ia ni vanga le fiafi ua le tautamali fo i lao tausinsino ma lao fo i tau whaafonga ia e le asisistu Hallelujah, hallelujah Jesus. Ya, sama ya na fauma tātou se talo. Ya, tātou whamatalo mo le tua. Leli ielo mātutama, mātou te whaftai. Ya, ona o lau fio. Sa mātou a mata tu ya te oi mawala aua tu loa nganga pa ia. Ia a matalia nei misiona me se foi me po kalami. E lei se malosi lei foi se atotoa. Ia ona o lau fio lau tama mātou te whai ai mea umalo mātou tua tama whaftai tere lava i luma lau fio i luma mātou tua ia le ngalue ina mai o loa ngangpa ia lewa whai o manmanuia lo mātou tua mātou talo whaftai mai whamanuia tu foi lo mātou tama ia i lātou o pena o na mafuta mai i le nei vai ma le fia fileli ia i o tuai o whamanuianga lo mātou o le mātou te talo ia te ole li i ua e toi whawhangu mai e te i mātou le tāua lo mātou ngalu le whatasi o le talia lea o lau upu le li i ia e au leo toi whawhuia tu lia te ole vi inga e awa lava le tangata lo mātou tua o le mātou te talo lea lo mātou te maa whaamangalo mai lua tali whaamangalo se whaasoa o le tusa ma le whawhunga anga o Samoa lo mātou te maa e maise o lau fio le li i penao nanga lei o lo mātou tua le mātou savalinga o le tatalo lea lo whanau lo mātou tu whamanuia ia Samoa whamanuia ia Israelu le ulava suafa Yesu lo mātou li ala tuai lo mātou tatalo amen amen to vaso i fua manuia ne vai male fiafi